Assalamu alaikum урматтуу замандаштарым, мекендештерим. Биз азыр Ыйык Медина шаарындагы Пайгамбар Исламдын мечитиндебиз. Бул дүйнөдөгү экинчи чоң мечит. Меккеде Харам мечитинен кийинки эле. Бул жака адамдар ибадат кылганы келет. Жакын эле жерде Пайгамбар Исламдын кабыры бар. Ал жака да барып салам айтып келдик. Бирок мен бүгүн башка нерсе жөнүндө айткым келип атат. Ошол жерге келгенде мени кубандырган, толкунаткан бир окуя болду. Кыргызстандан келген аксакал ошол жерде 1,5 жылдан бери ибадатта отурат экен. Таанышып, баарлашып, анан сиздер менен дагы бир тааныштырып, сиздер менен да баарлаштыргым келди. Кептерин, насааттарын уккум келди. Анда эмесе аксакалга кезек берели. Assalomu alaykum ata, qanday samon turasiz? Bu densolig'ingiz yaxshimi? Elhamdülillah, Xudoga shukr, alhamdulillah. Atınız kim ata? Meni adım Mirg'iyas, Yahya oğlu, Karakol'dan bo'laman. Özüm vrachman. Şu Mekke Medine'de bana 8-ci yolu kelip tavdat ibadat kılıp yürüyorum. 1,5 жылдан бери бул жакта экенсиз го? 1,5 yıldan beri bana 1,5 yıl bitti. Emin Kuday verirse May'dan 3'lerinde Yardanyaga barıp durup dağı 3 ayga uzartıp gelemen Kuday verirse. Menin dağı Ağustos geçeyin akım var bu yerde жүргөнгө визам августка чейин. Эмнеге бул жакка келип ушул жакта жүрөсүз? Мисалы Кыргызстанга кеткиңиз келди. Мени 48 жылдан бери врачтык болуп иштеп жүрүп, энем мени чоң аталарым барысы абдан илимдүүлөр болгон. Энем де илимдүү болгон. Чоң атам Куранды кол менен айдар кооз жазат экен. İlimli olup oşa atabızdan kalganı meni ata babalarımdan ekevi karı bolup çıkan oşan için menge enemdin tacrıması köp tiydi oşan için İslam'a ötüp İslam'da Kudaya şükür La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ını şu 7-8 yaşlarımda 6-7 yaşlarımda öğrenip oşa hale geçen ozumdan düşüp gitti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Kul huvallahu ahad Allahu samad yam yalud ve lem yulad ve lem yekul lahu kufuven ahad. Oşa okup жүргөнүмдө, институтта жатканымда, турганымда, жүргөнүмдө айтып жүргөн şiirelerim menike enem öğretken olsa şiireler. Sovetler Soyuzu'nun uçurunda, ateizm zamanında. Ateizm zamanında korkpay ben hiç kaçan komsomolga partiyaga ötken emesmen. Kudaya şükür, Kuday Tala'nın buyruğu menен felçirden tartıp glavvrach menен büttü. Özümlü profesiyem основной хирург, травматолог. Bana şu областной больницада, Bazar Kurgan, Lelinskiy'de Oşta işlep ketken men 2 yıl inistitü bitkenden keyin azır bana pensiyaga çıkkandan keyin dagı 5 yıl işledim. Andan keyin profesiyamды taşlap İslam yoluna ötüp Kudaya şükür şu yaşka jetip şu Mekke Medine'de жүрөмүn. Oşo aytам da Medinadan emnege ketpey жүрөсүz? Adamlar gelse Medine, o gün ben de abdan Muhammed Aleyhisselam bizdi gözümüzde açkan karangılıktan jarıkka çıkargan Muhammed Aleyhisselam anan bu Medine özü abdan berekeli yer Muhammed Aleyhisselam'ın süygen yeri bu yerde bar taza ana haramdı bunday haram hiç yerde yok meçitler oşan için menge köpünçe şu Medine jagat Medine'de turamın o yerden anda sanda emege Mekke'ye barıp tağdat ibadat kılıp Kaba'nı ziyaret kılıp gelemin. Gelip turamın. Ne kılıp atasız? Bu jakta ne kılıp atasız hazır? Bu yerde şu erteden keçkiçen meçitten çıkpayman başlalışı Huptan'da okup olgandan keyin medresege baraman. Medresede 2 saat ders alamın. Ustazım birevi Arap bolgan, ikincisi Sauda'dan azırkı Muhammed degen
Ustazım. Sudandan mı? Ha? Sudan mı? Sudan'dan. Ha. Sudan'dan. Oşa sabak berет. Oşa Неден сабак беришет сиз? Эмнени үйрөнөсүз bu жактан? Бул жактан эмнени үйрөнүп атасыз дейм? birinci alifbeyle başladım. 3 ay alifbeyle jattladım. Канча жашыңызда окуй баштадыңыз? Emi Hazır La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın küçük bir 6-7 yaşımda başlasam hazır bu emeni namazda 94. yıldan tartıp başladım. Жок, айтайын дегеним, алифбени качан үйрөнө баштадыңыз? Alifbeni bu bu turdan tartıp bu tur 24. yıldan tartıp Ошондо канча жашта элеңиз? 3 ay jattladım da. Анда сиз 92 жашыңызда үйрөндүңүзбү? 92 yaşta. Азыр 93-төсүз. 93'te. Мынакей, караңчы. Hazır bana menge okşagan avuşkılar tilim gelbeyt, butum cürbeyt, anı bunu sırtavda kılbay, üyrensemer balat iken bana ben bu yerde velosiped menen жүрüp sabaklarımga gelip жүрüp Велосипед менен, э? Машалла, машалла. Tildele on oldu, sürelerdi üyrenip kaldım, bana Kudaya şükür. Жақсы 22 süreni jattap kaldım. Ошол жака келип, алифбени үйрөнүп, 92 жашыңызда 1 жылда 22 сүрө жаттадыңыз. Ай. Бүгүн дагы сабак барып келдиңизби? Bir gün barıp bugün kaytalağanım 14. süremilen ötközüp geldim bugün. Тапшырып, экзамен тапшырып келдиңиз. Kaytalavatam da kaytalavatam. Экзамен тапшырып келдисиз да? Kayt Күн сайын сабак аласыз? gün şeyin yok Cuma günü okuyayız. İyi eme şamba günü subata günü okuyayız. Ondan başkası okuyuz. Günüge 2 saat medresede жүрөмүн. 93 жаштагы атанын илим алып атканын караңыз. Бул баарыбызга өрнөк болуш керек. Ата, биякта жүрүп үй бүлөңүздү сагынбадыңызбы? Бала бакыра небере? Bala Balakalarım barısı bu yerge birden 2 yıl gelip geçişti. Bana telefonla söyleşip duran, alardalar razı, alardalar ümidi. Oşa Mekke Medine'ye gelip oşa yerde durğanğa. Müslüman balasının barısıyla ümidi Mekke Medine. Атайым баягы балким мен орус сурап ататтырмын. Кече бир сөз айттыңыз да сүйлөшүп отурсуз. Мен бул жака түбөлүккө келдим депчи. Ушунун мааниси эмнеде? Түбөлүккө келдим дегенден. Түбөлүк окшош кыямат кайымда эле барысы ошо жерде болот экен. Ошол жерде болот. Болот. Ошон үчүн жаддал хак бу келип бизди кыра турган, жаман жолго башталган жаддал, Лейли Мәжүд ошолор бүтүн жерде калбайт экен. Mekke менен Madinaga kire albayt eкен. Dajjal деп баягы бузуку, фитна кыла турган, адамдарды жамандыкка, бузукулукка чакыра турган. Ошолор экен. Ушул жака кире албайт экен да. Биздин душмандарыбыз ошолор экен. Акыркы душмандарыбыз ошол экен. Ошон үчүн ошолор кире албайт, ошол балекеттен сак болгон жер да бул. Ошол жакта ошон үчүн түбөлүк калайын деп келипсиз да? Кудай Таала эми мусулман баласыга bu Mekke Medine tüvelük jeri eкен de, tüvelük jeri eкен de, tüvelük jeri. Men la ilahe illallah Muhammedur Resulullah degen yer yüzünde Fransız bolağı, Nemis bolağı, Polak bolağı barısıyla oşo yerde görüp atan, barısının niyeti oşo yerde kalış. Ошол жерде поляктар да, орустар, немистер деле жүрөбү? Алар эмне кылып атышат бул жакта? Алар жаттап жүрөт, ана кажылыкка келип атат, умбурага келишип атат. Мана исламга келип, акыйкатты түшүнүп. Ayaldары hijab менен келип атат. Erderi birge bolup mana bular elhamdülillah Müslümanlığının mana dünyada 2 din var. İslam dini, Hristiyan dini. Ondan başka din yok. Onun içinde Allah Teala'nın en bizge buyurgan Müslüman balasına bergen din İslam dini. Kimden kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese 2 dünyanı berbat.
tüvelik dünyanın жалған dünyanın berip atar. Oşun için biz tüvelik dünyanı Allah Taala buyurganımızdan keyin kimi bolbosa özünü bilgenler İslam'ını kabul kılıp oşa yerge kelip tagdat ibadat kılışıp atar. Oşalarda görüp жүрөмүn men. Бияқта досторду таптыңызбы? Аябай көп достар Средний Азия, почти мына мен менен бирге эме кылып, дуа кылып, сураган полностью башка элдер деле 93 жашымды угуп келип сакалдашып, сакалымды өпүп, пешенемди өпүп, дуа кылыңыз деп кетишип атат. Ошолордун баарысы досум ал жерде. Бирге жаткандарымда, бирге жүргөндөрүмдө баарысы дос. Бул жерде мындай эли болгансызбы? Карасаңыз, мына жер сиздин жериңизби дейм, сиздин жайыңызбы? Мен айтчумча мусулман баласыга ошо Мекке Медина. Айтайын деген мына биринчи катарда дейм. Биринчи катарда отурам ошо 5-чи эшиктен киргенде биринчи катарда отурамын. Барды эле биринчи катарда отургусу келет да, сизден талашпайбы мында эртерээк келип талашкандар мына местамды канча жол даже сиденьяларымды алып кетип калышып, эми түбөлүк кылып мындай табарык кылып алган атат да. Бу алышкан. Карасаңыз, буюмун алып кетип калса деле ошону жакшылыкка жок. Ага мен сүйүнөм. Сообу тиет да, сообу. Сообу тиет да дейм, сообу. Сообу баары сообу. Анан немеге Меккеге бул жерден эми 400 километрде кантип барып келесиз айга? Ал жерге барыс болуп, ушу ар бир 8 жол барганымда эме кылсам 10-15тен аштык го. Азыр мына ушу жактан барып келип турам деп атпайсызбы умрагачы? Өзүңүз эле барып келесизби? Өзүм эле автобус менен барам. Болбосо балдар бар келип туруп жүрүңүз бирге алып баралы деп. Кыргыз балдарбы? Кыргыз балдар, өзбек балдар алып кетет ошондо. Мына акыркы жолу өзбек баласы менен бу жерде медреседе окуп аткан бала алып барып келди. Өзү Фахирдин деген медреседе сатличим окуп жүргөн жигит. Мына кызматыңызды кылып батаңызды алып баттыр да. Өзү Жалабаттык жигит бала. Анан өзүңүз 92 жашыңызда араң алиф ба та дегенди үйрөнсөңүз, анан бул жакта араб тилин билбей кантип кыйналбайсыз жүрөсүз? Эми ошол такыр унутуп баягы жаш туура келбейт экен. Память болбойт экен да унутуп калып атамын. Ошону айтайын дегеним, араб тилин билбей туруп кантип жашап жүрөсүз бул жакта? Сүйлөшүп, мындай эптеп сүйлөшөм. Жаңсаба, колдорду жаңсап. Кол менен андай мындай кылып, алдан үйрөнчү болот экен иштен кейін. Караңыз. Ушул жашта караң, 93 жашында ата арабчаны да газды-мазда өздөштүрүп атканы бул чоң өрнөк. Ошол үчүн илим билимди алышка. Анан сиз мага кече бир жолу сүйлөшкөндө айттыңыз да, илим ал, Куран окуу, Пайгамбар Исламдын өмүр баянын окуу деп. Дагы кандай кеңештерди берет элеңиз? Ошо основной менин эме кылым, бу араб тилин үйрөнүш керек экен. Ата-бабаларды бу жерге Меккеге алып келиш керек экен. Араб тилин үйрөнүп, андан кийин намаздан калыш керек эмес экен. Намаз бизде кабырда деле биринчи кабы сурай турган намаз экен. Ошон үчүн намазды калтырбай, араб тилин үйрөнүп, ошол жерге 5-чи парызды аткарганга келип, ошол жерде көзү сокур, буту жокторду көрүп, ошону ойлосун ар ким кандай болбосун, ошолор ошончо динге берилгенден кийин бизде алтын мүчөбүз сак болуп, биз эмне кылып жүрөбүз, эмне ой менен жүрөбүз. Көзү көрбөгөндөр, кол буту жоктор деле келип билим алабы бул жактан? Ошолор келип билим алышып, тагдат ибадат кылып, шу колу менен бармактары менен окуган китептери бар экен да булардын өзүнүкү. Исламдын ошону көрдүм, мына могу жерде отурат. Ошол жерде жаттап экзамен тапшырып атат да? Караңызчы. Алтын аман болуп туруп биз окубай жүрөбүз. Окубай жүрөбүз. Мына абышкалар, көзүңөрдү ачыклар. Биз акыры
Allah Teala'nın aldığı baramiz. Kalu inne lillahi ve ileyhi raciun. Allah Teala jaratkan aldığına barabız degan manida bu. Ata бүгүн да бир сөзүңүздү айттыңыз да, мен ушунча жыл врач болуп иштедим, главврачка чейин жеттим, 48 жыл акча табам деп арманда өмүр өтүп кетиптир деп. Эмнеге мынтип айттыңыз? Ama bu oşa başımdan ötken Arap dilini öğrenbey, namazda okuvaganımda armanda bolbatpayım ben. Namazda okuvaganım için bunu. Enem bolursa inüstü bitip gelgenden keyin aytdı da balam gel öğretip koyayım. Bu kıyın emez senge dese ben emme bolat ikende emme vraçlar bayağı ben sünnet kılatalım da toylarda ayaklılar emme ayta turgan armandağı köp аны Караңыз, адам акча тапса деле, чоң кызматтарды иштесе деле, эгерде Алла Тааланын алдындагы өкүмдөрдү аткарбаса арман болот экен да. Aqa atkarbagan armanda mes ondan da yemege kalat ekende arman. Ökünüç. Elhamdülillah Müslüman bolgandan keyin başka Fransızlar, Nemisler, Polaklar, başka emeler İslam'la kabul kılgandan biz Müslüman bolup durup emne üçün atkarbayız. Biz emne üçün atkarbayız. Alarda da düşünüp, Oruslarda da düşünüp atbayız. Hey bu hak dindir bu. Allah Teala'nın kitapları, Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala'nın kitapları, Muhammed Aleyhisselam'ın akırkı zaman peygamberi iken olsa bizni karadan jarık dünyaya çıkargan Muhammed Aleyhisselam iken dep düşüngender albatpa, kabul kılbatpay bu İslam'da. Mana. Мына жакын эле бир ашып барса 100 метр ар жакта пайгамбар Алейхиссалам жатат. Пайгамбар Алейхиссаламдын кабыры бар да. Ошого салам айтып турасызбы? Күнүгө. Күнүгө. Emeden gelgenimden keyin ele bana baramda kabirde ziyaret kılıp çıkamın. Çıkıp anaki kelip deriste başlayıverim. Sabahta. Kabul bolsun. Ылайым ошол пайгамбар Алейхиссаламдын шафааты насип болсун сизге. Анан Кыргыз элине, Кыргызстанга кандай дубаларды кылып атасыз бул жакта? Kırgızistan'da intimak. Bana Allah Teala'ga şükür beni o emeğe o yaşımda gelip durup şu Mekke Medine'ye gelip Tavdat Badat Hanım'la o şunu bizim prezidentimiz bilip balasını güveriptir. Balası menen Rüstem degen balası karı menen Karabalta'nın karısı, medresenin karısı menen ekovi gelip bana orada oturup salam aytıp geçti. Bata alıp kettirdi. Bata alışıp geçti. Oşalarga intimak. Kudaya şükür bana bizden prezident intimak orada sonra Kazakistan'dan prezidenti menen aytıp oşalarda ötközüp жүрдü. Bu duvarlarımızda intimak degen İslam'da ne var intimak. Oşa intimak üzülmesin bizim Kırgızistan'da yer yüzündeki İslam yolunda yürgenler bilen intimakta bolalı. İntimakta başkalar bilen bolalı. Başkalar da bilsin İslam emnet hiç kimde jamandık kılbayt, uruştu başlamayt. Hiç kaçan biroga jamandık kılbayt. Onun için İslam dini avat bolsun yer yüzünde. Onun içinde Kırgızistan'da da avat olup prezidentimizge Kuday Teala den soğuk intimak versin. Başkalar menen intimakta bolalı. Bütün yer yüzündeki İslam memleketleri menen başka elder menen intimakta bolup ozu uruş degen bizden oyumuzda da bol bolsun, tilimizde de bol bolsun. Onun için intimakta bolalı. Emne degende bunu Muhammed Aleyhisselam bizge o intimak birinci öğretken. Onun için intimak Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda yürüp intimakta yürgenge nasip kılsın. Arap dilini öğrenip 5 vakit namazda okup tağdat ibadat kılıp yüreli. Hiç kimge jamandık kılbay
nasihat qilib, bilganimizni aytib, odam balasiga yaxshilik qilganga nasib qilsin. Ata qaysi usullarda o'ylaysiz? Bir vaqtlarda shu o'qib yurganim turali o'ylab yuratalim, o'qiydi. Hozir bu yoshim qotib qolganmi? Yurib esimga kelganda shu o'qib yurganlarimda enemde Mekke Medine'ga alıp gelmegenim için, Arap tilini öğrenmegenim için bana armanda bolup, iyilağanım da boldu. Qaytib, bu adam balasında жақсы dele, turmuşu жақсы dele ötetiken, zamanı da ötetiken. O zaman için İslam'da sever bu tüyü altın degen bekar emez. O zaman için severlik de o yüzden ketkizmeyli. Tuğanların arasında kayra bulacak'a gelbeysin mi degenler var mı? Var aytışıyor. Kırgızistan'dakiler aytıyorlar. Yemeğe bir kelip ketmeyiz varıp onu aytışıp atat köpeli aytıyorlar. Yani sağınışat da tuğandar, nevere çöreler. Yeme sıkılıp alhamdülillah şükür olsa yaşka jetip o sırada bana gelip benimle prezidentten tartıp özün ördele gelip haber alıp durasınlar. Bu beni tölke yaşartar. Emi ata men özüm jönde sizge көп tile aytkan jokмун. Jelle tanıştık. Atım Nurjigit. Şu Bişkekten geldim. Anan atada misalı men geçe surasamбы, surabasамбы dep biraz tartındım. Baybiçeňiz jönde aytып berbeysizби? Baybiçeňiz barбы? Var, aldalı bir aç. Adbaşılık, benden 6 yaşar kişine. Az bar mı? Karakolda. Al. Baldarım. Oy gelbeysizmi dep uruşkan jokmu sizdi? Yeme andaylar Balat'ta. Anan da Aldarlar, allarda men oyumça nabarot bu yerge alıp ketpeysin mi degen sözleri kövrek. Tura dem bayağı uşunça bir ömürde bir ötkörse sağınat degende janımızda bolgusu kelet. Tem böyle prezident oşança kavar algandan keyin anda bizdeler bu yakka gelmeyipsiz dep umut kılattı. Ama Allah nasip etsin gelsin bulacak al. Ağa da nasip etsin. Alardala oyu bu yerge kelip turganga esli şu Araplar ruhsat bere turgan bolsa Müslümanın balası barsa köçüp kelet. Emi ata daha bir söz ayttınız da geçe murdagın сүйлөшүп отурганда бул жер bir сагына турган деле жер эме айтайын дегеним bir башка нерсени сагына турган жер эмес. Бияка келгенден кийин башка нерсени сагыныш кыйын болуп калат деп. Ошонун мааниси эмне? Bu yerde özün rahat alat ekensin de bu yerde. Momunda bizi kelip suragandar, birbirini körüp atkanыңдар, bu yok kıynalıp olsalar Kur'an-ı Kerim'de okup atkandağına karap durup, jattaganlarını karap, Kur'an kitaplarını jattaganını karap, olsalardan ime alat ekensin de körüp olsalardı körgen sayın şunçalar olsan şunçalık olsalar taqdat bergende biz emne için yürüyoruz, emne için bir пайдалуу иш менен алек болгондо, илим алганда bir сагынып, зериккенге убакыт болбойт деген маанайда айтыпсыз да. Эми бул жерде башка бурункудай акча тапсам, аны буну кылсам деген ойлор калып калат экен да. Бул жерде баягы тагдат ибадат иш кылып аман эсен болсак, дуа кылсак, адам баласы жамандыкты көрбөсө деп эле жүрөтүлгөн жер экен. Дүйнөдөн üzülүп, дүйнөнү каалабай, акырет жөнүндө ойлонуп, руханий жактан тазарып, Алла Таалага жакындап. Ошон үчүн кул кол эмени Rabbana atina fid dunyana hasanatan ve fil ahireti hasanatan kinna azabınlar degenne o yerdeginin barsını oğuzdan düşüp etti. Mana. Эми ата балким дагы сөздөрдү улантарбыз. Эми бул биринчи маегибиз болсун сиз менен. Азыр эми Кыргызстандын элине дегеле адамзатка бир батаңызды берип коюңуз.
атайын сизди кыйналбасын деп. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yaratkan Allah, şu uluk kullarını hürmet eder. Ötüp ketken Racab ayını hürmet eder. Şabban ayını, uluk Ramazan ayını hürmet eder. Kilatkan Haç safarını hürmet eder. Muhammed Aleyhisselam'ın şu haram meçhinin içinde nur jigitmenen uçraşıp şu yerde görgön uçraştırganınga Allah Taala özünde hamd olsunlar, şükürler, mükaffatlar, maktavlar olsun. Muhammed Aleyhisselam'a salamlar, salavatlar, dualar olsun. Bizge yeryüzündeki mümin Müslümanlarga özünün razılığını, rahmetini, Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatlerine ega kıldırgasın Allah Taala. Amin. Şu yerge umraga, haç safarlarına kelgen mümin Müslümanlar nime niyet bilen kelgen bolsa niyetleri kabul bolup, şu yerden ketkende anadan tugulgan bolup, taza bolup, ayıllarına barıp, başkalarga da ürgü bolup, şu Mekke Medine'ye kelgenge kelip taqdat ibadat kılganga ürgü bolsun Allah Taala. Şu Mekke Medine bütün yeryüzündeki mümin Müslümanlarga kele turgan niyet kıla turgan jeriga kelgenge nasip kılsın. Şöyle taqdat ibadat kılıp Allah Taala'nın farizlerini, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnet amallarını atkarıp bala çakalarına, özlerine, ata-analarına, ini uruk tukanlarına ürgetergen cer, oşa cer kelgenge nasip kılsın. Halisan lillahi Teala, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kuddus, ya Zülcelal ve İkram. Şu İslam Kırgızistan'da bu yerge kelip atkanlar ayıptan az ayvatar. Soğan avuşka, kempirler, yaşlar kelgenge nasip kılsın. Amin. Sallallahu Teala, Allahu Ekber. Ay rahmat ata, rahmat. Mineki Kudayga şükür ata, siz menen de tanışkanım öte kuvandым. Menemi bizge de köp geliş nasip etsin. Anan dagı siz meni köp görüş nasip etsin. Mine 2 günden beri azmazdan süreşip otam, bирок kança nerse үйрөндүk. Sizde tajriba var, akılmandık, danışmandık var. Oşol el öpkön sakalыңызda men de öp koyun. Makul ata, çoğun rahmat. Allah Teala razı olsun. Amin. Barganda aytkıla şu avuşka kempirlerge, yaş yigitlerge, dostlarga aytkılar ey bizde Allah Teala şu Müslüman kılıp jaratkanı üçün oşonu farizlerini, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetlerini atkarbayızbı, dünyada öyle görevizbı, iş kılıp Allah Teala'nın yoluga şöyle görelim. Muhammed Aleyhisselam'ın ömür bayanını okup şunda emne yazılganının barisini öğrenelim. 5 vakit namazda okuyla. Meçitler azar Kırgızistan'da ayabay köp alar pustoy bolvatar. Oşun için meçitler bol bolsa, mesela Mekke Medine'ye okşaş milyon da kelip turgan bolaylı. Rahmat ata, amin aytkanыңыз kelsin. Bolsa her bir siloda birden, ikiden meçitler salınıp gitti. Araplarga rahmat oşolsa salıp bergende. İçine vat kılalı, içinden ilim ürünöyle, adep ürünöyle de otası da. İçinde amal bolsun. İlimde bolgan yer kimden kim Allah Taala'nın yolunda göre turgan bolsa, anı oy fikri jakşılıklar bolup, jamandar bolboyt hiç kaçan. Düşmançılık kılbayt, bir derlige jamandık kılbayt, urdabayt, aldabayt. Huday Taala Muhammed Aleyhisselam'ın öğretken sözlerini o yüzde bolup jaman yollarga barbayız. Zina degen aram tamak içişli ularda Huday saksasın. Bana Huday şükür hazır toylarda burun 5-6 yıl ölüm bolsa 2-3 yılkı soyat iken alardı barsın toktatıp tarım mana Huday şükür. Kudayga şükür, Kudayga şükür. Çoğun rahmat ata, çoğun rahmat. Makul.